Shatigera yovya seruka mu magorwa. He has risen from the dead, he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is reka mahanga yose mwami dufukame tuvuga ko ukomeye. Duhagaze ahantu mwami kugira ngo dusobanure amagambo yawe akomeye. Hari ibyo wagiye ushira kuganiriza abakozi bawe mu buryo bumwe n'ubundi, amahanuzi watanze mu buryo butandukanye data. Duhagaze kugira ngo tuyasobanure, reka mwami tuyavuge kuko wabitegetse, kuko wabivuze, kuko wabihumetse, kuko wabigenye, kugira ngo nitwongere kandi tugabanye, ahubwo data icyo wabagambiriye kuvuga aricyo tuvuga, kugira ngo ubwoko bwawe bukomeze buhazwe kandi bugaburirwe muri byose. Mu izina ryawe tubisenze, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabasari muzamuna amaboko yanyu mwese, haleluya. Tuinue mikono yetu, twongere tuzamuna amaboko, haleluya. Tuinue mikono kandi twese, haleluya. N'umunezero mwinshi kuba ahantu bene data. Ni furaha mno kuwa mahali hapa ndugu, kandi n'amahirwe atabona abantu bose. Ni bahati sio ya kila mtu. Twagiye tuvuga iminsi tumaze mu masengesho, kwa siku tulikuwa kwa huduma ama kwa maombi. Ubu ni ubuntu bw'Imana wagiriwe naje nagiriwe kuba twicaha kugira ngo tubone abantu batubwira amakuru y'ubutumwa bwiza. Hii ni neema ambayo uliyo nayo ili uweze kuwa na watu ambao watakwambia. Rero iyo opportunity ubuntu bw'Imana urabita gupfusha ubusa. Fursa hii isiku ya kupoteza bure. Paulo anavuze ngo nubwo navuze ni umwana wa cyenda, Paulo akasema kama mimi nimezaliwa kama mtoto yule hastahili. Abantu bari ku muntu bw'Imana yasutseho narakoze cyane kuruta abandi bose. Lakini akasema kulingana na neema nimefanya zaidi ya wale wote. Ndio jambo twalikuwa tuganira n'abadini bari masengesho. Hiyo ndilo neno tulikuwa tunaongea tukiwa kwa maombi. Tuvuga ku muntu bw'Imana yasutse kuri muntu wese utagomba kupfusa. Kisema ya kwamba neema ambayo uliyopewa si neema ya bure. Ugomba kuzaza umusaruro ku muntu bw'Imana, mahirwe Imana iguhaye muri buri opportunity yose. Lazima utumie vizuri fursa ambayo umepewa katika kila njia yote. Shimira wale bizi cyane twari tugize byiza. Nikishukuru waimbaji ambao tumekuwa na muda mzuri. Mzuri habayeho ubuhamya bukomeye, ilikuwa na ushuhuda mno. Twishimira intambwe abantu bamaze gutera na tunafurahia hatua ambayo watu wamepiga.
yo kumenya ukuri k'ubutumwa bwiza, kuelewa ukweli kuhusu injili njema. Ndashaka tuganira na uyu munsi. Leo nimekusudia kuongea nanyi. Buri gihe nzatuvuga bisubiremo, maana huwa nasema haya na kurudia. Iyo mbona ijambo ry'Imana ko ryabwirizwa abantu abari uko barigisha nta muntu wandika ahantu, napoona tukifunza neno na naona hakuna yule ambaye anaandika mahali. Buri gihe bintera kuko mama mbona ejo hazaza atazamera neza kubera izo mpamvu. Kila mara huwa inaniletea wasiwasi ya kwamba naona kesho kutakuwa na shida. Leo uyu munsi nivuye ko tuganira, leo nimetamani kuongea ku magambo akomeye y'abahanuzi ari muri Bibiliya, katika unabii ambao tunaoupata katika Biblia. Tekereze ko benshi muri twe bagiye gusoma ariko nta muntu n'umwe wigeze amenya icyo ibintu bivuga. Nafikiria wengi wetu wamesoma, lakini wengi pia wanaweza kusoma na kutokuelewa. Tumaze igihe kinini tubwiriza ubutumwa bwiza, muda mwingi ambao tukihubiri injili njema, ariko ni vizuri ko dukora muri area zose, lakini ni vizuri tuingie katika area zote. Hari abantu muri bari babisabishije na wale ambao walikuwa wameomba. Rero uyu munsi niwo munsi kugira ngo tuganire kuri aya makuru. Hii sasa ndio siku ya kuongea habari kama hizi. Daniel ku gice cya kabiri, sura yake ya pili, igice cya karindwi, sura yake ya 7, abona kama chapitre ya kabiri yose, sura ya pili yote, chapitre ya karindwi yose, sura ya 7 yote, na chapitre y'umunani yose, hata sura ya 8 yote. Hari amakuru tugiye gusoma na habari ambayo tutaisoma. Mutegere leo ndakora introduction. Unisikize vizuri, leo nitasema introduction. Sinzi bizatwara zumwe winga kula topic ni mare. Nitatumia wiki kadhaa ili niweze kutamatisha topic hii. Ariko iyo mwise introduction biro cyane kumenya development. Ukisikia introduction ni rahisi kujua na yale yafuatayo. Noneho hizo bice kwa bitatu zo muri Daniel chaka cha 8, sura hizo 3, 2, 7, 8 turaza kubirebaho. Tutaangalia kiasi. Hanyuma tuzarebe ku gice cya 13 cyose kizahishuwe. Baadaye tutaangalia sura 13 kitabu cha Ufunuo. Igice cya 17 cyose. Hata sura ya 17 yote. Muraba bari badusome aho hantu mvuze. Tasoma mahali hapo ambayo nimetaja kugira ngo mbone gukora introduction uko mzifuza, ili niweze kufanya introduction kama vile nimetamani. Sasa mtu mfite telefoni mo Biblia cyangwa Biblia arangure tusomana. Yule ambaye anaye simu inayo Biblia ama Biblia hard copy aweze kufungua Biblia yake. Duhere Daniel chapter 2 igice cha 2. Reka mbere kuri 30. Taanzia sura yake ya 30. Reka mbere kuri 31. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu. Mbere mwitwa tumutu umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyaco n'amaboko yaco zari ifeza. Orakora description y'icyo gishushanyo cyose umutwe zahagaze. Inda n'ibibero zaco zari imiringa. Amaguru yaco mwumva kakantu gasubiyemo karimo ikigwa gikomeye cyofata ibyumweru 2 konyine gusa. Amaguru yaco yari ivyuma, icyo ni kimwe. Amaguru yari ivyuma, n'ibirenge byaco byari
igice cy'ivyuma n'igice cy'ibumba. Ako kantu mugasubire. Amaguru y'icyo gishushanyo yari ivyuma. Ibirenge by'ayo maguru byari biri mu buryo bubiri. Byari biri pariti imwe y'ivyuma n'iyindi y'ibumba. Reka tuje kuri 7. Daniel 7. Daniel sura 7. Reka tuje ku murongo wa mbere. Mstari wa kwanza. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona izo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika izo yarose, arobanuramo ingingo zazo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati, muzo neretswe nijoro nagiye kubona imiyaga 4 yo mu ijuru ihumukira mu nyanja nini. Imiyaga 4 ihumukira mu nyanja nini. Muri iyo nyanja habamo inyamaswa nini 4 zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare, ifite amababa kay'ikizu. Nyihanga amaso kugezaho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye k'umuntu, kandi ihabwa umutima w'umuntu. Iyo ni iya mbere. Aha murafata ibintu bibiri. Imiyaga 4 iguruka iva mu ijuru igwa mu nyanja. Muri ya nyanja habamo inyamaswa 4 nini. Iya mbere nibavuze yari imeze nk'intare. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu. Idubu bayisibite muri icyo kinini. Rose dayo. Aha. Iya kabiri isa n'idubu. N'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Aya magambo yose tugenda tuvuga buri rimwe kuri indi, buri kintu cyose tugisobanura uko bivuga. Imbavu 3 mu mikaka yayo. Yego yayo barayibwira bati, zuka utontomere inyama nyinshi. Hanyuma yizo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, iyo ni iya 3. Ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutwari. Inyamaswa yari isa n'ingwe, yari ifite amababa 4 kandi ikagira n'imitwe 4 ihabwa ubutwari. Hanyuma yizo mbona indi nyamaswa kuri 7. Hanyuma yizo nitegereje muzo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba n'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ivyuma, itontomera ibintu irabimenagura. Ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zaribanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje amahembe mbona muri yo hameze irindi hembe rimwe ritoya. Imbere yayo hakugwa amahembe 3 muri ariya yarasanzwe, kandi muri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Reka tuje ku 8.
rero nani kuri rimwe naho tusome hari ku mwaka wa mbere noneho ku ngoma y'umwami Belushazari ku mwaka wa gatatu niho igice cy'umunani niho yeretswe amagambo. Mu mwaka wa gatatu ni nawo wa Belushazari yamaze kugoma. Mu mwaka wa gatatu umwami Belushazari ari ku ngoma, jewe Daniel neretswe ibikurikira. Ibyo neretswe ubwa mbere kerekwa ibyo nagize ngo ndi ibwami Ishushani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo nazerekwaga nari ku ruzi Ulayi. Nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe abiri ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari abiri yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi, irirerire ryo ryaherukaga kumera. Mbona iyo mfizi y'intama igenda ishamye yerekeye iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, zihagira inyamaswa ihangara kuyihagarara imbere. Zihaboneka ubasha kuziyikiza, yagenzaga uko yishakiye ikagira imbaraga. Kizitegereza mbona haje isekurume y'ihene. Iyo yari imfizi y'intama, yari ifite amahembe abiri maremare, ifite umujinya mwinshi agenda ishaka ko yacocomera, hanyuma haza guseruka isekurume y'ihene iturutse iburengerazuba. Imwe yaturutse iburasirazuba, indi iturutse iburengerazuba, igenda idakoza amaguru hasi, ikwira isi yose. Kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo. Nuko itera ya mfizi y'intama y'amahembe abiri nari nabonye ihagaze ku ruzi, iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze. Mbona yerekeyeyo, mbona yegereye iyo mfizi y'intama, irayirakarira, irayisekura, iyivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ziyari ifite imbaraga zo kuyihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene iyikubita hasi, irayisiribanga, zihaboneka uwabasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aha ku munani bavuze imfizi y'intama turutse iburasirazuba. Amesema dume wa kondoo ambaye alitoka East, ifite amahembe abiri maremare, ambaye alikuwa na mapembe mawili marefu. Rimwe ryari risunze hijabo buke, moja ilikuwa refu kwa ingine, ubwo nibyo ryari riherutse kumera nyuma. Hiyo ndio ilikuwa imeota baadaye. Noneho iza ifite uburakari bwinshi ishanye, ilikuwa kita na hasira mingi. Nyuma haza guturuka uburengerazuba isekurume y'ihene. Western kukatoka dume wa mbuzi. Iyo hene yo wari ifite ihembe rimwe hagati y'amaso. Mbuzi huyo alikuwa na pembe moja katikati ya macho. Noneho iza ifite umushinya mwinshi nayo, na ikaja ikiwa na hasira mingi. Noneho ni kama bakubitanye muri centre, ni kama zimepatania katika center. Ya mfizi y'intama isekurume y'ihene irakubitana, intama amahembe aravuka. Dume wa kondoo na dume wa mbuzi wakaambatana pamoja, tena kondoo akapoteza mapembe wake. Ya zambaraga na kaga yari ifite birarangira. Nguvu na hasira za kondoo dume huyo zikaisha. Tuje muzayishuru. Tuingie katika Ufunuo igice cha 13 sura ya 13. Muze kumbabara mwumve dutangiye hanyuma no kurangiza masomo. Usikize tukianza hata kutamatisha tutasikia. 13 duhere kuri rimwe. Titira abantu kinyamaswa ivuye mu nyanja. Yuzumwe bitatu zavuga gusinya amaso. Hiyo kitatu nitaongea kuhusu nyama. Uyu ni Yohana bila byose ni Danieli, noneho twije mu bizimana yeretse Yohana. Haya ilikuwa ya Danieli, sasa tumeingia kwa Yohana. Ndihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja. Wibuke Danieli kuri karindwi
yabonye inyamaswa haje imiyaga ine imanutse iva mu ijuru. Kumbuka Danieli aliona pepo ine kutoka mbinguni. Ikubita mu nyanja na ikaangukia kwenye bahari. Muri ya nyanja havamo inyamaswa nini ene. Na katika bahari hiyo kukainuka mnyama ine kubwa. Noneho abisubiyemo Yohana, na Yohana pia amerudilia hayo. Wagiye kubona, alipotazama ahagaze ku musenyi wo mu nyanja, simama kwenye mchanga wa bahari, mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe. Munumve neza, inyamaswa yavuye mu nyanja, nyama ambayo ilitoka kwenye bahari, yasaga n'ingwe, was to look like leopard. No kuvuga ngo maana yake ngo yasaga n'ingwe, ilikuwa inafanana na leopard. Leopard twayibonye. Cyakabiri wasaga naruko, akanwa kayo kasaga n'akita, mdomo wake ilikuwa kama ya simba. Chakiyoka kiyimbaraga zacho, na nyoka huyo akampea nguvu zake, n'intebe yacho n'ubwami n'ubutware bukomeye, hata kiti na utawala wake. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma. Reka nsubira ahantu muzaza kumva kandi muzatangara cyane. Ikiyoka, nyoka huyo giheza ya nyamaswa ubutware, akampea utawala mnyama huo. Noneho araze Yohana akaona nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma, na nikaona mmoja katika kichwa zake wakiona huu, kandi ngo wari uruguma rwica, na hiyo ilikuwa udu ambayo inaleta kifo. Ariko urwo ruguma, na udu hiyo rwayishe rurakira, rwawishe ruguma, rwawishe rurakira. Abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Kazimukire kuri 11 arondangiriza. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iya mbere yazamutse iva mu mazi, iya kabiri izamutse iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe 2 kandi umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Mu maso yayo ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kanangirize ku gice cya 17 niho navuze uzahishuwe. Nakeneye kubisoma kugira ngo n'abari batarumva n'umunsi n'umwe abanze bumva amakuru, kuko biragoye gusobanura ikintu umuntu atarigera asoma atazi atanatekereza. Ariko bamaze kukimenya aho twabanje kubabwira ihe uko byari bimeze, tubona gutangira kwishura icyo byashushanyaga. Ngo rero ni byiza kubanza kumva aya makuru mu buryo bwa teori, noneho tukaja kureba icyo ubuhanuzi buvuga. Haza umwe muri ba bamarayika 7 bari bafite za ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, n'abari mu isi basinda inzoga arizo ubusambanyi bwe. Inzitira rero ngo ibyana arikomeye kwezwe n'inyamaswa. Yes. Ibyana arikomeye uhezwe n'inyamaswa. Ajana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana
ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Tuzakora tubivuge tusubiramo twatusobanura. Hagiye hagaruka imitwe 10, amahembe 10, imitwe 7. Umeona kichwa 10, horns 10, 7 hivyo hivyo. No, nimutega amatwi mwana mtoto. Naomba msikize kwa muda mrefu. Iyi Biblia hii nicho gitabo, hii ndio kitabu pekee tekeza mu bitabo zabayeho, katika vitabu ambavyo vimewekwa, no mu bitabo bizandikwa, hata katika vitabu ambavyo vitakapoandikwa, kigoye gusobanura no gusobanukirwa, ni kigumu kueleza na kuelewa. Kuko Biblia, kama Biblia usanga ibyanditswe mutasoma, napata maandishi ambayo unayoyasoma bitandukanye cyane n'icyo bishaka kuvuga, ni tofauti na yale ambayo inamaanisha. Muri make content na content biba bitandukanye cyane. So the context and the meaning ni tofauti. Bigatuma bigora abantu kubibakereza abantu Imana yayishuriye binyuze mu Mwuka Wera bakabisobanukirwa. Na wewe unasababisha watu wasielewe isipokuwa wale ambao wamefunuliwa kupita Roho Mtakatifu. Kugeza ubu ibi bintu byose dusoma hadi leo, haya yote ambayo tunayosoma ni igitangaza kumvishe icyo bisobanura. Ni maajabu kielewa inamaanisha na maana gani. Yesu yigisha imyaka amaze ku isi. Yesu alipohubiri miaka ambayo aliishi hapa ulimwengu, yagiye aganiriza Abafarisayo n'Abayuda mu buryo bw'imigani. Aliwaongelesha Mafarisayo na Wayahudi kupitia parables. Zarabaguye kumva igihe cyose yafataga speech. Hayo yamewatatiza kusikia wakati wote alikuwa anaongea. Kuko ntabwo Yesu avuga icyo akaze kuvuga, nibagiye kuvuga juste bavuge juste. Yesu hakuwa anataka kile anataka kutaja, akitaka kusema just, hakuwa anasema just. Yesu anataka kuvuga juste, akavuga soster. Yesu alikuwa anataka kumtaja just, anasema soster. Bwana Yesu asifiwe. Ndashaka mwanze gusena kumva iki kintu bizabafasha kumva kile kintu. Nataka muelewe haya, yatawawezesha kuelewa na hayo mengine. Mathayo 16:6 na 12. Mathayo 16:6-12. Yesu musume abira abigishwa be. Yesu siku moja akawaambia mtume wake, bari batukuze bagiye kwambuka, walikuwa wamesimama mahali ambapo walikuwa wakitaka kuvuka. Arabicaza arababwira ngo nitwambuka muramenye mwirinde imisemburo y'Abafarisayo. Na wakitisha akawaambia, tukivuka tafadhali mjiadhari na mambo ya Mafarisayo ama mahubiri ya Mafarisayo. Imisemburo Yesu kwabwira ngo birinde imisemburo y'Abafarisayo, abigishwa bari bahatese. Yesu alipoambia mjiadhari na mahubiri ya Mafarisayo, icyo cyatse kuvuga mahubiri zikuze wa relatero ko zanditse aho ngaho. Kuko umusemburo ni ibintu bashiraga muri isima baryaga, ibyo bita mu tsinda sembuye n'isembuye. Semburo ile washira iyo wahagataho ukamuka atatu tubibonagara mukubona. Noneho Yesu mabwira ngo mwirinde imisemburo y'Abafarisayo, abigishwa batese akaze kuba muri twambukanye imisima yacu idasembuye cyangwa se twitekeye itandukanye n'Abafarisayo bateka. Yesu akawaambia wajiadhari na hizi ya Mafarisayo. Nao wakajiswali maswali, je, Yesu anamaanisha sisi tuende tukiwa na mkate wetu ambayo haina yeast? Tatu. Noneho ngo bariburanya ubwabo bati, wakaanza kujiswali maswali wenyewe, ko tutazanye imisima, mbona hatukuja na mikate?
Yesu amenya izo baba bigira muri babinguranya hagati. Yesu akayajua yale ambayo yamo ndani mioyoni mwao. Arabia ngo bafite kwizera gukemwe. Na akaambia, je, nyinyi wenye imani kidogo, igitumye mwiburanya ubwanyu nuko mudafite imitima? Ni nini ambayo inawasababisha kujiswali maswali? Je, kana kwamba hamna mkate huu? Timurajijuka timwibuka ya mitima 5 ku bantu 5,000 mujuje intonga zingahe? Je, hamjaacha ujinga? Si mnakumbuka mikate 5 kwa watu 5,000 ambayo tumejaza vitunga? Arabago cyangwa imitima 7 ku bantu 4,000 mujuje ibiteko bingahe? Wala mkate 7 kwa watu 4,000 umejaza vitunga ngapi? Niki kibabujije kumenya yuko ntababwiye iby'imitima? Je, nini inasababisha kujiuliza maswali ya kwamba sikuambia kuhusu mikate? Yesu bababwiye gutyo. Yesu alipowaambia hayo kuri 12 nuko bamenya yuko atababwiye ko birinda umusemburo w'ibisima. Yesu katika sura ya 12 wakajua ya kwamba Yesu hajawaambia kuhusu Easter ambayo imewekwa kwa mkate, ahubwo ko birinda inyigishirize y'abafarisayo n'abasadukayo. Bali anawaambia wajihadhari na mahubiri ya mafarisayo na masadukayo. Nukwao iyo misemburo yarababwiye kuja kumirinda imisemburo y'abafarisayo. Easter ambayo alikuwa anawaambia ya mafarisayo yaramanishemo mwirinde inyigishirize y'abafarisayo n'abasadukayo. Alikuwa anawaambia ya kwamba wajihadhari na mambo ya mafunzo ya mafarisayo. Ili yote Yohana 2:19 na kuangalia Yohana 2:19, Yesu kutuganira n'abigishwa be. Yesu alipoongea na mtume wake, sasa mukurikirane neza, nataka mnifuate vizuri. Arabia ngo musebe urusengero, akawaambia bomoa kanisa hekalu hili. Arabia ngo musebe urusengero, akawaambia bomoa hekalu hili, nongere kubaka mu minsi 3, na mimi nitajenga hekalu hiyo kwa siku 3. Kandi urusengero bari barakubatse imyaka 46, na hekalu hiyo ilikuwa imejengwa kwa miaka 46. Abigi kwa batese mtume mugabo ni muzima. Je, mzee huyu ama mwanaume huyu ni mzima? Ikintu twubatse mu myaka 40 irenga twogisenya minsi 3 tukacuba hekalu ambayo tumejenga kwa miaka 40 kadhaa, anaweza kaijenga kwa siku 3. Naho urusengero arababwiye basenya wari umubiri we, na hekalu ambayo alikuwa anaambia wabomoe ilikuwa ni mwili wake. Ko turashorerana, tuko pamoja. Obramukira jameni, tuko pamoja. Bisobanuye ngo maanisha imvugo ya Yesu, msemo wa Yesu itandukanye n'ikindi ndani, ni tofauti na yale ambayo maana yake kamili. Biblia ivuga ibuye. Biblia inaposema jiwe ama mawe, timaanishe turi hali ya irabe mpambo na hara utobu gaterudi, haimaanishi mawe haya ambayo tunaweza rushiana. Petero muribuka amaze kwishurirwa avuga ko Yesu ari umwana w'Imana ihoraho. Unakumbuka Petero alipofunuliwa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ambaye ushiyo. Yesu anamwambia Petero, Yesu akamwambia Petero, habari nyama n'amaraso bigushuriye ibi, sio mwili na damu ambayo imekufunuliwa haya, ahubwo ni umwuka w'Imana ihoraho, bali ni Roho wa Mungu uishe. Warangize aravuga wasimbuka ku ijambo, na Yesu akasema neno ngo kuri urwo rutare, na akasema kwenye mwamba huo niho twubaka itorero, hapo ndipo nitajenga kanisa. Kanisa libakize kwibuye. Je, kanisa imejengwa kwenye mawe? Urwo rutare ninde? Na mwamba huyo ni nani? Tutogendereze. Hiyo ndio ambayo nafuatilia. Tusitogendereze. Sija maanisha hiyo. Tutogendereze nuko yale ambayo natarajia ama yavuze urutare ariko amaanisha umuntu. Alisema mwamba akimaanisha mtu. Iyo bivuga ngo Imana izabarindisha ukuboko kwayo kw'iburyo. Biblia inaposema Mungu atawalinda na mkono wa kuume, tabia Imana isheme droite. Mungu hajamaanisha right hand, ahubwo Imana ishikiri kintu gitandukanye n'ukuboko, bali Mungu anamaanisha kitu kingine ni tofauti na ahubwo bishatse kuvuga kwizarindisha abantu gukomera kwayo gutwara. Hapo Mungu anasema kwamba atawalinda
Halo. Biblia ivuze Abrahamu, Isaka, Yakobo, Ishmaeli na Sara. Biblia inaposema Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Ishmaeli na Sara, tabimanishije abo bantu tuvuze ko ari batatu. haitamaanisha watu hao 5-6. Ayo makuru murayibuka cyane, aba bayobozi bagiye bayagarukaho. Mnakumbuka hayo viongozi wamerudia sana. Nono Paulo akora ibishigo magata ku gice cya 4. Na Paulo katika Wagalatia akafafanua vizuri. Arabakoza atwe yuko Abrahamu yari afite abahungu babiri, umwe yari uw'ishoreke undi ari umugeni. Uw'ishoreke yavutse arakomeza, arabago ibyo byarimo umugani kuko abagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi Sinayi ribyarira umubata. Ayo makuru murayazi. Icyo cyaje kuvuga iki? Kile ambayo inamaanisha ndio hiki. Biblia ivuza abantu bibiri answa tubona ko uvuga abagabo batanu bicaye hano mbere. Biblia imetaja watu ambao tunaoona kama vile Satana hao wazee ambao wanakaa hapa mbele. Naho ishatse kumaanisha ikindi kintu gitandukanye n'umuntu cya balance. Biblia ilikuwa inataka kumaanisha kitu tofauti na mtu ambaye tunamemwona. Ndio maana navuze mu gitabo kiragoye kutumva iyo ukisoma nkuko cyanditse. Ndio maana nimesema kitabu hiki ni vigumu kuielewa unaposoma kama vile imenakiliwa. Hanyuma baadaye tubonye amahanuzi y'abantu batatu. Tumeona unabii wa watu watatu. Ariko amahanuzi ndasaba wayagabe mu bice 5. Na unabii huu umegawanya katika sehemu 5. Ubuhanuzi bwa mbere ni inzozi umwami Nebukadinezari yarose mu mwaka wa 606 nibwo ubwami bwe bwatangiye i Babuloni. Unabii wa kwanza ni ndoto ama maono ya mfalme Nebukadinezari alipoota katika mwaka wa 600 before Jesus Christ. Noneho abona ararota baranze ibagirwa inzozi. Na akaota akawa na ndoto na akasahau vile ambazo ameona. Mu bahanuzi ari muri Biblia babayeho n'abazabaho, n'abahanuzi bahanuye ibintu bikomeye nka Nebukadineza na Danieli na Yohana. Katika wanabii ambao walioishi katika Biblia hakuna yule ambaye ametabiri kuliko Nebukadinezari, Danieli na Yohana. Ba Yesaya na ba Yeremia, Yesaya batubwira ngo yahanuye kuvuka kwa Yesu ashira imyaka 700 Yesu aravuka. Yesaya ndiye ametabiri Yesu baada ya miaka 700 Yesu akazaliwa. Ariko noneho Nebukadinezari yarose ibintu bizatwara imyaka 100 bapana binejana. Nebukadinezari yeye aliona ndoto ambazo zitachukua muda wa miaka 1000 na 1000. Na Danieli arongera arasirota kandi ugaka. Pia Danieli akaota ndoto hizo tena. Yohana kukigwa cha Patmo nawe arongera kandi Imana irabimwereka. Yohana alipokuwa huko Patmos naye akaonyeshwa hayo. Nukuvuga nibo bantu babereshwa amahanuzi si bintu bihari cy'ubunyine abasigaye amasimbuka akamakubwira ijambo ari uko ryarangije kuba. Imana yari yabitubwiye. Hao ndio ambao waliona mambo ambayo yatakuja miaka ijayo, si kama wa leo ambao nakuambia kile ambacho already kimekuwa. Ubutu wa umuntu wokubwira ngo nibake yango ejo rimeze ukuntu nyuma y'ukwezi nyuma y'umwaka ahubwo arareka zarangiza kuba ngo twaraye mahombe Imana biratwongorera kutubwira ibyaraye ngaye. Siku hizi ni vigumu kuona yule mtu ambaye atakwambia next year, next month, tomorrow utapata haya, but wanangojea afanyike na wanasema ya kwamba tukiwa kwa maombi tulikuwa tumeambiwa haya. Noneho Nebukadinezari abona igishushanyo warangize aribagirwa. Nebukadinezari akaonyeshwa picha na baada akasahau. Danieli murabizi amakuru yacaga bari mu bunyage ya Babuloni, bazana abantu bose b'abanyabwenge n'abashurashuzi bantu b'abapfumu bacuragura bagerageza gushaka uburyo basobanura umwami uzarose aravyibagirwa birabana. Unajua historia hiyo ambayo after Nebukadinezari kupata hizo ndoto wakaleta wale manabii wote ili waweze kutafsiria, wakashindwa, wakamwita Daniel. Kuko ubuhanga n'ubumenyi bari bafite bashingiye
bashingiraga ku kigaragara cyavuzwe bakakiga bakakibonera ibisubizo. So uwezo walikuwa nao na maarifa ilikuwa ni kuelezea kulingana na hayo ambayo wameambiwa. Ariko Nebukadnezari yarabwiye ngo narose mutangize zibagirwa, none nimwibuke izo nibagiwe ubibwire. Lakini mfalme Nebukadnezari akamwambia nimeota na nimesahau, so kwa hivyo kumbukeni na mniambie hayo ambayo nimeona. Icho kizamini ni kigoye. Je, mtihani hiyo si ngumu, sio ngumu? Uzikubwira umuntu ngo hari ikintu nibagiwe gerageza ukibuke. Kuambia mtu nimesahau kitu fulani, so jaribu ukumbuke kitu hiyo. Warangiza arababwira ngo mutabikora mwese ndabica. Noneho baada akamwambia msipofanya haya mtauawa. Baza kugira amahirwe bari baza makuru ya Danieli magiye kubisoma izindizo zari yarotora. Wakawa na bahati wakajua habari kuhusu Danieli. Noneho barabati hari ubutumwa ngo Bayuda ugira ubwenge cyane bukomeye kuva ku Mana yabo ashobora kurotora ibintu. Wakasema ya kwamba kuna mtu mwingine kutoka Wayahudi anayo hekima kutoka kwa Mungu wao, anaweza kaelezea haya mambo. Nenda kusoza kuzingira kusobanura kwa next week. Nikikaribia kutamatisha kwa hiyo nitaingia details next week. Ariko mbabwiye nuko bino zose nsomye 90% byarangiye. Haya yote ambayo tumesoma 90% yametimia. 10% ndio lisigaye bitarana nako siteni kama 5% ndio imebaki. Warangize Danieli baramuzana bakubite kucya kumara Imana isibona ibishwe ibona kure itandukanye n'ibigirwamana ibindi mukora. Hanyuma umwami aramuzana Danieli arasenga Imana ngo imurotorera izo zose. Danieli alipoletwa akaomba na Mungu akamfunulia ndoto hizo. Nashaka uyu munsi gusabutahaniki. Nataka leo mjue hii. Ito gishushanyo yabonye picha hiyo ambayo aliyoiona, umutwe wake wali dhahabu, kichwa yake ilikuwa imeundwa na dhahabu, amaboko n'igituza, mkono na chest zari feza. Hiyo ilikuwa imeundwa na fedha. Noneho igihimba cyo hagati na mwili hii ya katikati n'ibirongo zari mu miringa. Hata miguu ilikuwa imeundwa kwa fedha, shaba. Warangiza babo amaguru na miguu yari izuma ilikuwa imeundwa kwa chuma. Noneho ibirenge na fili zari birimo igice kimwe cyari icyuma ikindi cyari ibumba. Yabaze icyuma n'ibumba guteranwa. Moja ilikuwa chuma, ingine ilikuwa bekele. Hirya y'icyo gishushanyo gihagaze kando na hiyo picha wabona kwibuye nini cyane rimanuka riva mu ijuru. Nakaona jiwe kubwa kutoka mbinguni ngo gikuta kuri cya gishushanyo na kivungagura cyose. Nikaangukia picha hiyo na kubomoa yote kabisa. Dhahabu na ya miringa na zuma na ya magufa, dhahabu, fedha, bronze, kila kitu vikaangushwa. Noneho Danieli abwira umwami ngo reka gusobanurira amakuru. Na Danieli akamwambia mfalme, acha nikuambie habari ama maana ya hayo. Aravuga ngo uyu gishushanyo wabonye, akasema picha ambayo umeiona, uyu mutwe ni wewe Nebukadnezari, na kichwa hii ni wewe Nebukadnezari, kandi nyuma yawe na nyuma yako hazaza ubundi bwami utakuja ufalme mwingine budahanijwe nawe gukomera, ambayo haitakuwa kama wewe kinguvu. Ngo nyuma y'ubwo bwami hazaza ubundi bwa gatatu, na baada ya ufalme huyo utakuja ufalme wa tatu, ubwo buzaba bw'imiringa, na hiyo itakuwa ni bronze. Ndio maana msome hiyo bilansema hayo tutayasoma, yameandikwa. Aravuga ngo hanyuma na baada ya hayo hazaza ubundi bwami bwake buzaba bukomeye nk'icyuma. Utakuja ufalme ambaye itakuwa ni ngumu kama chuma. Nyuma y'ubwo bwami bwatanga, na baada ya ufalme huyo nta bundi bwami buzabaho. Hakuna ufalme mwingine ambaye itakuwa. Hazaza ibuye rizakubita icyo gishushanyo cyose. Utakuja jiwe ambaye itabomoa picha hiyo yote. Muri make iki gishushanyo kwa in short, picha hii, iyi zahabu yashushanyaga ubwami bwa Nebukadnezari bw'i Babuloni. Dhahabu hii ilikuwa inamaanisha ama ni sura ya ufalme wa Nebukadnezari huko Babylon. Ubwo nange kuzisha
ishyiramo ryarababwira nimeanza kuyaingia. wa mutwe w'izahabu wa Uganda Na kichwa cha dhahabu imekuwa ni ufalme wa Nebukadneza. cyari tuza naho cyari kimiringa Na chesa hiyo ambayo ilikuwa imeundwa na fedha. zasobanuraga ko hazoza ubundi bwami. Ilikuwa inamaanisha kwamba kutakuwa na ufalme mwingine. Ni ukuvuga ngo itandukaniro ry'ibi bintu uko ari bitatu, Tofauti ya vitu hizi tatu, gold, dhahabu, silver, silver, imiringa na bronze, and miringa, yose ni amabuye y'igiciro, haya yote ni mawe ya thamani ariko atandukanye muri karite no gukomera. but ni tofauti kwa quality na big strong. Gold ni noro, Kumaanisha kwamba dhahabu nizo z'igiciro cyinshi, ni ya thamani mno, hagakurikizaho silver, ndele kunakuja silver, noneho hakazaho na bronze. na ndele kunakuja bronze ama miringa. Avuga ngo ubwami bwawe ni gold, Aliposema kwamba ufalme wako ni kama dhahabu, yaramaanisha ko ubwami bwawe buheze muri lise, bumeze neza, bukomeye ku isi, bugeze ku rwego rukomeye. alikuwa anamaanisha kwamba ufalme wa Nebukadneza iko katika hali nzuri. Murabizi ko yigeze wenyine kugenda aritegera ngo arebe uko yari yarubatse umuhana we, umuhana mukuru w'Abakaludaya. Unamjua, siku moja Nebukadneza alipotazama mji wake Waireba bati Babuloni narakubatse, na akasema, Babuloni mji ambao nimejenga. sifite umwanya wo kudescribe ukuntu yari yubatse, Sina na muda wa kudescribe vile ambayo ilikuwa imejengwa, ariko uburyo yari yubatse n'uburyo yari ikomeye yari iheze cyane kuruta ubwami bwakurikiye. lakini vile ilikuwa imejengwa ilikuwa nzuri kuliko ile ambayo imefuata. Noneho ati nyuma yawe uzoza ubundi bwami bumeze Baadaye kutakuja ufalme ambayo itakuwa kama silver, ifeza, fedha, hanyuma y'ubwo hazaza ubundi bumeze nk'imiringa. na baada ya hiyo kutakuja ingine ambayo ni kama bronze, Abapo hanyuma hazaza ubundi bwa kane nabwo bwa nyuma, na kutakuja ingine ufalme ingine na itakuwa ya mwisho, buzakomera na hiyo itakuwa kubwa na itakuwa greater kama chuma. ariko kandi muri ubwo bwami Na katika ufalme huo iki kirenge kirimo icyuma n'ibumba viti ambayo iko na chuma na hii tekle, kirimo amakuru akomeye tuzasobanura. hapa kuna habari ambazo tutakapozielezea. Noneho mu gice cya karindwi avuga inyamaswa, avuga imiyaga ine y'abantu ziva mu ijuru. Sura 7 anasema pepo ine ambayo ilishuka kutoka mbinguni. Iyo Biblia ivuga imiyaga, Biblia inaposema upepo, zimanishije ihuhu, haisemei kuhusu upepo hiyo ambayo inapita tu hivi, imanishije intambara zikomeye. inamaanisha vita kuu, Tumwe bitatu tuzosoma mu Zanditswe. na hayo tutasoma katika maandishi. Iyo Biblia ivuga amazi inyanja, ngo ya miyaga yikubita mu nyanja, Biblia inaposema pepo huo ikaanguka kwenye bahari, inyanja ntabwo imanishije amazi atemba, bahari haijasema bahari ambayo tunayoijua ya maji, ahubwo imanishije ahantu hatuwe cyane n'abantu benshi. bali inamaanisha mahali ambapo kunaishi watu wengi. Aho tuzasoma naho n'ibyashuwe 17:20. Hapo tutasoma Ufunuo 17:20. Iyi miyaga ngo yikubite mu ruzi, Hewa hizo ambazo zilipoangukia kwenye mto, muri rwa ruzi rwavamo kandi inyamaswa nne. katika mto huo kukainuka mnyama 4. Mu bigitangaza zose Listen, waje gusobanura ibi, alipoelezea haya aravuga ngo izi nyamaswa enye akasema mnyama hizi 4, na mami ane hii ni ufalme 4 azabaho. ambayo itakayoishi baada. Ubwa mbere abugereranya n'intare, Ufalme wa kwanza akailinganisha na simba, kandi ubwo bwa mbere ni wa mutwe yagereranije n'izahabu. na hiyo ya kwanza ni kama ile kichwa amelinganisha na dhahabu. Yashakaga kuvuga ubwa mbere ni ubwami tuvuga Nebukadinezari. Hiyo ya kwanza alikuwa akisema kuhusu ufalme wa Nebukadneza. Murabizi intare ni inyamaswa ikomeye kandi itinyitse cyane ku zindi nyamaswa zose. Tunajua ya kwamba simba ni mnyama mgumu ambaye ni stronger na ni mnyama wa kutisha kuliko mnyama zote. Ingwe, Leopard, idubu, beast, zose uko bingana, iyo nayo nije zirahunga. hizo mnyama zote zikimwona nayo zinatoroka. Ariko hari absence ya nayo, izindi nyamaswa zose zirazitinya. Lakini naye ni kama hayupo hapo, mnyama mwingine wanaogopa hizi roho. Definisa ikabaho
yumvishaga ko ubwami bwa mbere bukomeye cyane kandi butinyitse aho ujya kwitana. Mnyama wa kwanza alikuwa analinganishwa na simba, ilikuwa ina maana ya kwamba ufalme wa kwanza ilikuwa ni greater. Umwanya wacu urashize. My time has gone away. Icyo nashaka kuvuga kuri none ikigiye. Nataka kusema leo ni hiki. Ibintu byose dusoma muri Bibiliya, Haya yote tunayosoma katika Biblia, tukawihutira rwose no kubitekereza kuko wasoma. siyafikirie vile tunasoma. Paulo alibivuga ngo tugiye cy'imperuka. Paulo alisema tuko katika nyakati za mwisho. Yanukurikije aya mahanuzi, tukifuata na unabii huu, turi mu gihe herukira ibindi bihe zavuzwe. Sisi tuko katika nyakati za mwisho. Noneho next week, wiki ijayo, tuzatangira dusoma akantu ku kamwe, amahembe abiri tutaelezea asobanuye mbili zina maana, imitwe 10 bisobanuye iki, akandi gahembe kamwe kameze atatarakuka bisobanuye iki, ingine ikatundo ikangonga urupimumba kuvanze n'urwicuma bisobanuye iki, ya mixte ya chuma na hii kibata, iriwe ryamanutse riva mu ijuru riragisenya cyose risobanuye iki. hii mawe ambayo ilishuka kutoka mbinguni na kubomoa inamaanisha nini? Hanyuma tuze kuvuga maraya yuko mweyo mzayishuwe, na tutasema malaya katika ufunuo. Ni ibintu bitangaje cyane. Haya ni mambo ambayo ni ya kushangaza. Mwega rimwe na rimwe hari ibintu byinshi mwumva mutarabanje no kubisoma mu bikurikiranye, nigeze kubisoma cyane. Mimi nimewahi kuyasoma haya. Muri make nibaza ukuntu bizagenda. Nilikuwa najiswali, je, mambo yatakuwa? Nibaza ukuntu bizagenda ibyo binyamaswa dragons ambazo zitatupata hapa. Ariko Imana ishimwe kuko uko bwije twishurira amakuru byanditswe siku kwa siku wanatufunulia maandishi. Ibyo biyoka n'izo binyamaswa, dragon hizo na mnyama hizo, uhumurike ntabwo ari ibintu bizaza kurwanya. Hayo si mambo ambayo yatakuja kupiganisha. Sinzi ko ababera muzarabagwanje n'undi muhanuzi tuzobibona yavuze ko kimwe kizagwanya abera cyane kandi kazabamerera nabi. Kuna zile moja ambayo itapigana na watakatifu, kandi uko zagenze zarabaye. Hayo yatafanyika. Imana mu ijuru bafashe, Mungu wa mbinguni awasaidie. Next week tangira kwinjira muri topic nyayo, tutangira gusobanura umurongo ku wundi. Next week tutaelezea, ariko nzatinda ku nyamaswa ya kane, lakini nibwo bakurusha izindi zose. Nitaongea kuhusu mnyama wa nne ambayo ni anatisha kuliko wengine wote. Jambo jema libane na neno la Mungu wa kanisa.